Thibitari munene wa Naikuru ukoretwo ukiamukira arwaru kuma ituri ngurani cia kaunti ino na kuri ona rimwe ikoretwo ikirigita arwaru kuma kaunti iria irigaine na Naikuru macungiririo mari muhatikano wa arwaru wodi-ini cia thibitari uyu. Na niguo kunyihia muhatikano uyu na kuhe muingi wa Naikuru urigitani mukinyaniru, thirikari ya Naikuru ikoretwo igitabania waki wa mathibitari icigo-ini ngurani cia ubunge, na kuria muthi wa ira iraruguririe waki wa thibitari munene wa Moro, na kuria mbutu ya arigitani itongoretio ni minista wa ugima wa mwiri kaunti ya Naikuru Gichuki Kariuki iraneanire mwaka uyu kuri mwene kandarathi. Kuona ni mubango mwega tondu ni uguteithia andu aitu maheo huduma njega na nginya ona aruti aitu a wira ni mekurutira wira handu mekuigua hehega, modern buildings, spacious modern equipment na maundu maria mothe mega maria tungiendera arwaru aitu. Gichuki ni ataririe mamwe wa motungata maria muingi uria mukagira thiini wa thibitari uyu, akiuga ni thibitari ugukorwo uri wa uteithio nginyagia kuri kaunti cia Baringo na Kericho. O ta uria mui thibitari ino ya Moro ni yonaga arwaru kuma mwena wa Kericho na kuria Rodiani na mwena wa naguku Baringo, na nionaga arwaru aria me guku sub county ya Moro kuma Elbagon na amwe nginya kuma Nguruoni. Ni tabarira igathiririo ni muingi na atongoria kuma Moro. Siku ya leo ni siku kubwa sana kwa sababu gavana vile amekuwa akielezea ako na hamu sana na wananchi wa Molo, na vile aliwaahidi, vile tuwaahidi wakati ule tulikuwa tukizunguka huko tukitafuta kura, ametimiza. Tuna support 100% huu mradi. 100% tunaupa mkono ili mradi uweze kutekelezwa, na ningeomba sana ule contractor ambaye atapewa hii kazi asiwe kama ule mwingine alikuja akafenza akaanza afu akasimama. Imwe wa thibitari iria irabatirikirwo kaunti-ini ya Naikuru ni thibitari wa Njoro, Elbagon, Mai Mahiu uri Nguruoni na uria wa Nakuru level 5. Mwaka uyu uratanywo gukarika mweri wa 3 mwaka uyu ungi uguka, na mbeca iria turatanya tu cia mwaka ni kindu 190 kuringana na estimates milioni 190 kuringana na uria ikunyitithanio na buildings ici ingi. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.